Omurembe nukwishibwaho aba radiant. You are radiant. Look good, feel great. Omurembe wa TV listening tuanjira a program y'Omurembe kandi amazina ndi Jacqueline Arinda nkaburijo kandi nyenda kumanyisango aba radiant n'ubu bakutamusente kureba which program twagiseyo twagikwisaho iwe nyabura wari yokwe icyo nyine kwekwata na TV West program kagashamwenda obenoreba ebintu by'Omurembe erizo twakuletera emotoka z'Omurembe emotoka eziri ahabeyi ebeye yamani kana technology yayo yahiguru kugira ngo imotoka y'ikibwaboru tukabanya mu buri motoka nasa kutekateka ngo byami uri mu standa cyawe izo motoka ni njumno kunka twaye ntwenda turebe izo motoka abantu bo nabazorota twenda turebe abantu abutukumanya bo imotoka nababa mbare mbenda ziha kandi imotoka zamani iziba kutekateka ngo bonka abantu nabakunda nazo ziha kandi abwinshi nabakunda imotoka ezo. My dream car is a Bugatti Chiron. First of all, Bugatti Chiron. Nemotoka nungi mnonga. Njagumanza ngamba motoka nyingi mnonga zinkunda. Then nje ngabire ekikubasa kuba ninkugambira nti Bugatti Chiron is my dream car. Ninkunda Bentley. It's a very nice car. Then kunde motoka Range Rover Sport. Yeah, it's still on. Ninungi mnonga haba technology. Kandi erebeka kunungi mnonga. Then kunde motoka ya Ferrari. There's a Ferrari F403 nemotoka nungi mnonga ninjikunda. It's my crush car anyway. They can injiriza mnonga abachala. So I go for a Chiron, a Bugatti Chiron. Bugatti Chiron nemotoka nungi mnonga. First of all, very comfortable. Kandi ne yiruka speed mnonga. Nemotoka iri kwiruka nibagita a sport car. It's a sport car. 2-seater. Nisitemu abantu babiri. So ninungi mnonga for showbiz. Abarukora nkomo entertainment ningashi abarukunda speed for shooting abarukwenda kushootinga ko movies videos nene bintu bingi mnonga ni wasa kugikozesa kandi na wanu inda kugikozesa hangudo nungi mnonga. First of all, motor cage ne gurasete nyingi mnonga, so that's why it's my dream car. Kandi injiranti maybe omyaka nka 20 mishu. So Bugatti Chiron Edge ne motoka yabasekwana replacinga the only Bugatti that was on. Bugatti Edge bakani bajeta Bugatti Veyron. So Bugatti Veyron Edge zije za rugaho then bareta Bugatti Chiron. So Bugatti Chiron neruho at the moment neiruka speed ya kilometers amagana 5. Ni engine y'Omurembe is very strong. Kare motor cage edium record as one of the fastest cars in the world. So motor cage ninungi mnonga ninjikunda mnonga. It's my dream car because net sente nyingi mnonga zeri kugura, but then being a dream I wanted the best ninja basa kuba ninjire kiroto cha motoka emotoka eri kusinga yo obulungi kandi motoka indi kumanya man mnonga kandi nabase kuba nindeba na mnonga abantu abo dom line a dream yan. For example, emotoka ejo muntu jine Simon Cowell is a host of X Factor. So now I'm bingi mnonga. Others are actors and actresses. Nobazine motokezi zonka ezitine omusion. So it's my dream car. Kandi nje motoka nyingi mnonga ezitwabasa kwandi gamba at the end of the day nja kuzireka. Then I dream about a Bugatti Chiron. It's my best car. It's my dream car. Yeah. Bugatti Chiron intureba ngo Ivan we yabakunze Bugatti Veyron. Bugatti Veyron ne yabire ruhwenyuma Bugatti Chiron etarho bitu hato bwa hati emotoka yamani eruho umuza Bugatti neje bakweta Bugatti Chiron. Bugatti Veyron ekeriye 2015 konka hateji neshowire omunko 20 na mushanjo bitu ntureba Bugatti Chiron left handed wano jivuga ni juvugira amukono gwawe wabumosho kandi ikindi kitwareba tureba ngo
oba bembakora bakakora emotoka bitano nkezi omunsi yona kandi ababa noma kubakora emotoka mbakora bitano omwenda ezikweyongerayo tubakuziba bomba babagira ngo twakora emotoka bitano nizo twenda guza zonka omunsi yona nizo twenda zibe zirimo so aho ngambire ebi hasigireho emotoka 50 zonka ekikumanyisa ngo bagurize emotoka bena 50 so iworyo kwa kwenda kujigura nubwo umugisha gwawe ogende ugure emotoka egibiteze emotoka neza Bugatti nebazikora omuri Italy kandi bakatandika kuzikora omwaka gwa 1990 nibo batandika gukora emotoka ezi kandi ntureba ngo emotoka egi na mnonga yituriyo ntugambaho ine sisi kanana nchimanyisa ngo eze motoka eziti za burijo ziriyo mu sisi 12 konkeje ine sisi kanana nchimanyisa ngo na petrol station ezito ne basofta zinyweraho ezezi kugira ngo amashita gaho so nchimanyisa ngo waza kuvuga emotoka eje ine kuba noye kakasa kuri amatara gayo amatara ga Bugatti niga kamunonga yaba ne ya just kwasya kache yo na softe katekanga wadiyo mu full lights ya marayo obutara bwayo buri sharp munonga ntureba ngo basa kurebera omo kilometers 3 omuguruguto rwaba straight neba nerebayo erikuranza yoje munonga kandi ikindi cyo ni kumanya aha motoka eji kiringu eje motoka nebasa kweyimsya eyigarise ruguru yahura yakwata hansi munonga kandi egarike eyeshumye yahura ngo yaberya higuru munonga waba nojivuga kandi eje motoka eine nanye ndiyo ninkushobora gento misho hayo engeri hakoziremo tinka haborisho ntarebe kaje munonga kandi ikindi kwenda ngo banyise aha motoka eji ecyo takumanya kiringu sente zayo nibajiguza miliyoni 2 n'ubucweka 80 za euros nchimanyisa ngo eze sente twazitomuza Uganda nyabarawe ne sente nyingi mnonga ezo takubasa nakubara muhendo emotoka ejo tukubantureba rim yayo yebonire mnonga ntureba ngo emotoka ziteza burisho wanoreba empira obwiro bwinji rubber niye kubeye torire ka rim nikaza hantu hache konkeje emotoka norangu rim yayo niye kuteza yo obuhango kandi turana side mirrors zayo nebajya mu side mirrors zayo zira adjustable nke emotoka zindi zamani ejimira no wasa kuchikuba je eyetware erinke zindi zona zira automatic kandi n'ikindi cyo ni kumanya ahampira yayo ngo speed ahekoma kuvuga njimetse ngo eje mpira yayo ne bane gitwara hari munonga reka tuzomuka humuro nabanyuma tugarce otakargaho abo kuba tushine emotoka nyinji ezo kwenda kureba kandi n'abantu abo kwenda kumanya emotoka zibakurota bonka abantu nebahi kandi nisiha